Speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo Katesia ni watu la mutii andu ala wameta cartels nondo wa kila ukuweta takuwete mwaniko serikalini ya kaunti. Esu Kinengo yasia vena ene kandalasi mamandhi tenzi yasia kuvuya kimena kati wake na Governor Julius Makau Malombe nikenda uya wo wika kunikilwe ni ukava wa mbunge va ayadhana kana mbunge ni kuendea kumukwata mbau Malombe udhukumini wake na vala wakania ene kandalasi alame udhukuma uya mudhuku Lina Musangi nilivota witu kuma kauntini ya Kitui. Mwambe tuambwe musalabani antoyekewa kavuleni ondo Yesu yekewe kavuleni kwanza nge mairo takwa na malokiono na katola na kalenga na nge maingi ithi twawe wini zimuziwa ko metanda na radio ne itwe uyenze ende Yesu othayo niboya ngaitu thayo kinake. Onena Speaker wa bunge hii ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo Wetie onakwitha vethe ito na ngusaniso kati wa bunge ya Kitui na uvonge wa executive ila kwena na kesi yetu ni amwe contractors kwa kwitha motho kuma mawe ondo vataile. Kinengo Wetie kana bunge hii ni kuendea na uthu kuma wayo wa ukunikila uthu kumikana oversight Oweta kana contractors ani mamotho thete kwete mwani konsini wa bunge na uvonge wa executive uweono mwatu ningie mbaito wa kumutongwesya katika Kitui County Government nitwendea kuthukuma nesa na itukulia kanisa mutu boe twendea kumuthukuma nesa ukweli ni kana kamene balani wa county executive kwendo malikilie kuno weza kuthima kwenda kwete kauwa county assembly na county executive usini wa kweli reverend kabato aweto kweli mwa kitu nduwe kwangwa usini wa kweli na momenda kwete kausu weza kuthia ni maya hii serikali kuza kwitha mekwene vena muu wa MCA na ngavana meni katikati ando azitu meta makatel na methe ya mengi mono kumbe ito mukulia mutu boe na nyengwe ngumwakisha ni bano esi mumboni kana katika serikali itu ya Kitui County Assembly na County Executive ithi aba itu ta County Assembly twendea kuthukuma twi mwamba na tukwatane kwako na Governor witu Dr. Julius Makau Malombe uweze kwethia andu ma Kitui ni mathukumika nesa. Kinengo ni wathingilila kana vaika uivo uvande wa bunge na executive waweta kana mena wekwatu kana serikali ni kuthukuma mwenenzi undu vaile ibeka kwaza kana Governor niwe Chief Executive Officer nonga mie serikali yonze ya Kitui County na kati ibeka kwaza kana serikali uthukuma mbunge ina MCA ni ele ukunikila uthukumi wa serikali hatu meta oversight hindi ala makarele ngumatabia mama ningo wea mengi ni contractor maoni ngo wea na mathukuma nai ithita mbunge twazia wea uthukumwe nai maothi makwanza kwa Governor no kuona mbunge itongoje ni Kinengo ni kuubua na mama thukumie nai kweli mwenda kuthukuma nai na tukilia mwenda mundu ani ngo wea kwa kia drift amiake nai itonyeke mundu amoteze lebo abaloke ome na tukilia mwenda mundu aningo weza blenda hospitali na ale ku supply tukilia kiu tuigilia na aba kwenye ndigilia so azumo nze moningo wea na mawo kuma nai na bale mundu athukumeneza akwanza kwaja mbunge ni kubua Governor ngunene aba si mumbuni ithi mbunge ya Kitui nanye Kinengo nibo twina kauna Governor witu na twendea kuthukuma na getu tumukwete kwako yana koba yana indi wena age mundu athukuma nai tukamwana athukuma nai kile kionekata wina wona au kuita cartels. Speaker ni Wetie Mboya Simwanya ngai pastor utoboe weza kwethia makateli ya su manjangili ya su manjambazi ya su ingeizu sionze sibe tange na county government ya Kitui county government ya Kitui Governor kwatie county executive na wake na ngwatie county assembly na mwe na itu na ndo metu makiti mutu kwata kuoko twenda kumuthukuma nezamba itu miaka ili na nusu nebetie uyupatia miaka ngeli na nusu no kweli nekana ando maito ni nesi mwena athukwa mukaniwa uripoti avulingwa mauvo kuma mwingi othiloni wasiwa kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.